Geri mwende tugumakuria tugicokera kaire nyuma ya ndaika inkai aratwakwira turenda gukunda gachai ga Faraja Premium Tea iria ikugwata ama inashika ririkana tugire chai ne eu ikurugwa na majani ja Faraja ukajukia tonini ugekira tukagwata na kebi nyano twekuruga baba gukunda ngekunda kuruga bambere bali gwate jora ndakira bapigore ndaigwa bambere kuruga batege wakariate Kabisa. Kwa hivyo kakarete na iya. Kabisa. Kameshika. Thank you very much. Tukoga jau ni jo majani jaraja kugwata ntuko ije na tugita na mbere muthikiria ririkana mubango ni jo mwekuru omume rikana ni ukambita gatweri kinoti na leo kiure gyakwa nkwenda tucokera oringe ni nkwenda tucoka kimurebo kana mwekuru ogwetwa Margaret Mugambi kana Margaret ambe kuthira akimtareria mbesa iria bombaga kwethira bakirita kirege kundi gike ombe kwethira ukimira ikundi gike bolitaga mbesa no twerere ibolitaga mbesa twere mbesa iji bombaga kwethira bogitira nyomba ukienda kalinya bogeka nuteko batumanzo kana gokijeka browse ugekira kauna nende nombera atere mbesa iji walita na bochira kabu bwakishaka kwenda security atakire mbesa tienu bake yato ida watu tena netia nitolita mbesa na tolita omuntu ekundine to balita muntu siringi manele na 30 eitenere itwethera tukiugurana cia oria tucemanetie mbesa itecia muntu kana itecia wetha na mumemba 1,460 na kiro mbesa iu riatu cia cia jarene itwetherwa twitetherie mwekuru na ubatugura nabuo omba kwithirwa mwekuru rware na kwiyite atena nginya mbesa cia kurita nitumutethera ciana cio na itaro tucokeria tucokeria ciana gantu halafu twina mbesa riatu ucemana cio mweri itwethera twikala mbesa kathumba nacio mbesa iu tutumba kwendia bankine nanga tukaeyana cia tiala ilo tumba kwendia bankine itweya mwekuru no batu bwake bure naguo muno twina ekuru baina inya na bakuthoma ya betherwa bare atiatigetu ibeya batwira ubatu babe naguo kana kithia mwana nengi skuru nitwibaswa twina nkero ya mwekuru are atiatigetu akwenda wike mwana antwara akwenda na nitumune kaira mbesa kiwango kira kwenda otwa 30 20 na woidro mwa waekuruba mwekurura utethukite antwana na muno thank you no ntonde na mwana we college na edite mwako kuthiria na tieri mwako omwe kwa hivyo watwira mbesa ibutithera bugitonyagia bankine abitonya cia bankine mbesa hii okay no nto ya ekurubeto bagucianda kato bane kaira bagaitacio ngwekenda ciona baita na omweri no mwanka mbesa itwicokie cie twina kintu okay in case gokethira mwekuru ekuru batirenda gukoba mbesa iria igotigara mbesa igotigara gatunje fulani bombaga kuika areko kana no onekana mtu akanengerwa kana ni kubeka mtu botika kia banki batwe ikiotiara turi banki yetu okay bila biatigara thank you very much mutegeri ingwetike no gwatanirite na bautwe Doris Kambura ombe kwithira agitwira mbesa iji ciako bitanwa na iri banjorithagia bakomba kwithira bagicitira kana plan yao ria nene kana ni untu buriko target yao kire mbesa iba bakuthurania imbio target mbesa iji kana plan yenu ria nene kana ria gukuona nio njega niri kubangirite turi kundi mubango ira twina yuyu mbere pio mbere turathara twina thine mbesa kwa twiga iri iguri twinyite kwana kwayira antu bara bena thine cio
lakini thai batu tore ekundi kia mulanti nene upendo ria tuonere tukinyitie kiwango kia mbeca ucio ngiri ena itwakarire nte turavitani mathoni turorie ngiri ena icio tukikirete mbangire ingwere gutumba kwirite at least ikethira cieturetera kantu kaka inye ki mweri itwetherie u twekuona mbeca cia ngiri ena riu twaseva ciringi 21 mumemba karia twarita ciringi 120 mumemba karia ciringi ena twacoka twaseva 20 ria twaseva 20 twawatire mbeca cio kinye cia ngiri ena na turona inya twata tweka mbeca icio tuki account ye capital ne ombangira twethera turuurite itethera cietu ciarira no turona ru mbeca icio twicokie ngwene kenda twethera at least tukiona kintu gicio itwathwanirie ki mbeca icio ngiri ena kware mweri jwena tureta turaura cibia kurebia turaura munga na turacoka turaura ndrengo turaura ndawa turekira turabieka nyuma ye itare kai turendio turendi into bira bietu na turona mbeca nyingi saitira twari na ngiri na bwana asifiwe kuma u ne twacokera tweseva 20 wo mbua mwaka 2017 account yetu ni ari na mbeca ucio ngiri manele iro twakarande tukathoni tukauria bonge saitie bo twegere ibure kubonge bo ya tomba kwethie turakira turathoni turona ekundi yetu no ntuthai tukuona yaga kwena twetete itubati kwethira twena maono maingi ye ekundi turakarende turathoni bura tomba weta tukaruora inya kaandi waya ye keto tukaweka itweka intonto ya simiti mabati intonto abitu kethera tukiura muno tore kundi keke eto itwethera tukiuranire inye into turoleli tukona mbeca cietu gitu itakurira antu bangi bangi tubati kwethera twina kaandi waya tukwendio nto ya tusimiti na tumabati ngeure there endi emwe turacoka turathwani kuntu gukwe tore kura iguthuka muno ni twethera twina ciatho ithabio turie nthaka ciatho bia marosi twacoka tukore intonto ya tentire bia mbagwethera no bietwanira nombi riu batue mbeca cietu ira tweka mbangi ni mbeca ira tureya ciagura twego twe mumemba we kundi we no batu na kwena ira cie project ine ingi ira tukutithie ngwere u baite twenda cia mbangi tika turija ibi no plan kana rengo yenu kiri gikundi kienu lengo yetu kiri gikundi yetu ikuthurani twina kintu yetu kamunda yetu twaka ka skulu tugethira twina ngari cietu no ithatu barabarene na kwina nyana barabange tutethio nto uba ma university no twina imani ekuwa batutethie na boru uyu. Okay, thank you very much mtugwetwa Doris unande kwenda Jerusa kamami ombe kwithira akembera kintu kimwe kina maana sana ombe kwithira ukintariria imbio yongo ithera unique kana gikundi kienu kuonaga gikundi giki twina kauntu gaka gikundi bira bingi bitina kio miana wethire kwe kauntu buthithagia kana buthithitie gikundi giki gitafond kuthia kana gitathithia imbio gutuma buciona buri unique. Jesu asifiwe. Amen. Patu gikundi giki eto twakarire nte turatongeria turoni tubati gutirimana tukayukia kanya ka omweri tukaliongera ngego isire ndene misietu turona eguru ba kwe mweguru tuciumba pio akwithira ageria kura kantu ndene nyumba yawa kwatu kana kuremerwa turona ibo atulionga wa mweri yele tukaliongera mweguru twamura gethanite twamutumire teka safa twamutira kwa musira tumunenkara mbeca toyo kacia mbeca tukothurania twamunenkera tukoke mweguru mwengara ntoke tamua amura gintugira kwatha kwira ntuga twatimana gwake tukamurombera tukawirwa muciu wawe tukatotorombera kana tukalagawe kala tomurite tore gundi no tutumune kana mbeca urare we kwa kaurairwa datu ta muciu ri tutia twarona muciu ra twateto tharima na tukagisa muciu ri gukira tukona kwe mwagoro kwenda kwithira kinye na kangasi kake tukora mwagoro nge kangasi kawe to mwagoro nge magethe no batu mweri ayo nge nuonge no ayo kenwa na mbeke twamuranya tugo twake tukurethia bwibo twenda lande ne gundi yetu itwetana mbere gukire misi yetu mwangara to luka itokera cio mwegoro twengwa. Thank you. Na ndingwenda mtugwetwa Lucy Kanaria ombe kwithira entariria kana embera gikundi giki kiao arikiona ko kana arikiona na nyuma ya kagita kamwaka jumwe kana miaka iri urona gikundi giki ngitite ariko muthigeria Omero TV ekundi giki eto ndugionete twetete na mbere nento thai tubangite mwaka yu mwisho wa mwaka yu tukethira twina ngari yetu ikethirwo mito turanirite mbeca orendre cio tukethira twina ngari yetu na tukethira twi mbere muno ikona twikinya miaka ingi ilikeya tukethira turi antu beuru muno na bena kibango kinene. Thank you. No kiugo baruga nyuma ya kagita kamwaka jumwe miaka iri nyanda mwaka jumwe baruga mbeca orende irio cia kugura Nissan umbe kwithira injirene kwa hivyo nukumenya nande kagita kamwaka jumwe na iri antu bakitha be kuraga no kwa maoni jao uraba kwenda na target yao niriku twirikiria omuntu wonde twambirite na Margaret inkwenda kwithira Jessica ntukanini
o ni ushauri wako kana ni advice iriko ubakwethira ukinengera mutegeri waku kana mwekoro uri orinda utatonya kinya gikundi-ini kiriko kana kariko kana atamenya maana ja gikundi umbekwithira ukimutariria imbi maana ja gikundi na umba kumwa advice iriko muntu ekuri baba nge bentereria pokira gikundi bakauga batia for kekwira ate mwakorora ote ekundi ne itare ekundi ikyo mwekoro umume kana ikyo kyo twanje kuraya ndene nja sieto nonto ekundi kenda okwera mwekororo ri ekundi ne ena mwanya na mwekororo ri nja nonto mwekororo ri nja akinya ketho na mbesa itemutethia nibi onto itemutethia onto itemutethia ka teritani na we mwekororo ri umume ka ritani mwekororo ritani na ise kumenyera mbesa ciawe ange mubango yo ekundi ke arake twendetie kwetu mucie mbere turatura nyumbene cie mitondo cia guthinga ira cia thinga wa mbere thai kwetu micie ni mabati ya inao aya oro tathambia nyumba thai kwetu katuthamba cie nyumba no ntubo weru bo ekundi au ange kwetu mucie mtoro tarara nywete ria ra ng'ombe ekundi ke tumite mwekoro akethira ina ng'ombe kwawe mucie kwena muntu utura akuria na ata weru bo boneka kwa ng'ania thai bamo beto be ekundi aba ina stima mucie itekwera nesiera ndore kwera rikari warojo kana wambira bugukunda gachai ga Faraja ti tego bugukunda na boigwa kameshika na lembera Doris kajan majani chau kwa ikuatia kana umeisikia aji na ni nini ama umekuwa ukitumia ama utaendelea kutumia no ntoto ira majani kuigoja igwa twere atere experience yako kana na tawo hivyo kwa majanja tafadhali tusome lugha ya Kiswahili. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Doris, nimeokoka Kristo ni Bwana. Kwa ile chai tumetumia leo, chai ya majani ya Faraja, sijawahi sikia chai nyingine kama hii. Harufu yake yenyewe kabla hata ya kupata kikombe, ukiwa kwa mdomo yenyewe hata ukiwa hujapokea harufu yake yenyewe inajitambulisha kama ni akia ni Faraja. Chai ambayo unaweka majani kidogo lakini inashika. Harufu yake ni yenyewe ni tamu. Sasa majani ya Faraja kutoka leo kila mama atumie majani ya Faraja. Mwenye hakuwa anatumia hii majani aende leo kwa nduka anunue na ninafikiri kila nduka mtu atapata majani na bei yake. Okay, asante sana. Na inga ibwega ntunande tukomba kwenda tukigwata ibyo yonga tukwenda tukiarija mutegeri inga kwera ibwega ntuko kugwata na bautu kiri mubango jomwe kuro mume izo da kumenya nkoroki na mtutu mubango jura tumararetwe ni mubango ni majani ya Faraja Premium Tea, majani ambayo inashika na anga kwera mudhikiria majani noja ukotijanye ririkana kiumia twetete mbethirendea umtore ne yenu gikundi ne kiu kienu kina sifa au ukambethira au na kenda tumakwithira tugitie mubango jomwe kuru umume turi amwe ririkana aria akoritwa ukambitaga twiri kinotite na kagitaga kina